lebyi I vuhaxi bya SABC haxa thwi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Komiti ya Palamende yi hlundzuka hi ku tsandzeka ka holobye na komishinara va maphorisa kuta eka ntshamo. Malus will deploy its officials to monitor the conduct of the examinations to ensure full compliance with the relevant regulations. Huvo ya swikambelo uMalusi va ri va lulamile ku fambisa swikambelo swa mahelo ya lembe. Kasi ka mitlangu ku tlangela ku ya mahlweni tiko hinkwaro Bafana va fikela mphikizano wa World Cup 2026. Vaka ina ntsaka ku tlhela hi hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya SABC lehaye eka vuhaxi bya DTT. Riperile vafambisi va xiphorisa va tiko va tlheriseriwile va muka hi komiti ya xiphorisa ya Palamende. Holobye wa maphorisa wo khomela Professor Feroz Kachalia na Commissioner wa maphorisa General Fani Masemola va lo rhumisa vona lavambirhi a va nga ri kona. Komiti yi ri ku va holobye na commissionara ku nga vola vakulu exiphoriseni va nga yangi emahlweni ka komiti hi tindlela tin'wana i ku delela Palamende. Eka leswi nga ku humeleleni endzeni ka swiyenge swa vululami no lwisana na vugevenga ngopfungopfu exiphoriseni, swirho swa komiti ya maphorisa veri va fanele ku teka magoza ya vukarhi ehenhleni ka vurhangeri bya SAPS. One thing that this committee agrees on, that we're not going to be accused of not doing our job. And we were accused of that several times over the last few weeks. And a significant misinterpretation, misperception about us was created about what happened on the 5th of March. Cameron u tlhele a vula leswaku ku ni swo tala leswi va fanele ku kanerisana na vurhangeri bya maphorisa hi swona. U ri kusukela mavhiki mambirhi lama nga hundza ku hava ntshamiseko exiphoriseni. What is going on in procurement? How is it possible that Kat Matlala slipped through the radar with a 25-year-old criminal record? Vatirhikulobye na vona va ni vonelo ri fanaka. I think it's high time that we ask the National Commissioner to really be here and the acting minister as well. Chair, we are accused of not doing our job, including by members of SAPS. They go to commissions and say, as a portfolio committee, we are not doing our job. The National Commissioner is not here. The minister is not here. But then it's us who are not doing our job. They must look us in our eyes and see our unhappiness because we feel like we are disrespected. For some reason, it keeps going through my head that we might at some stage have to start subpoenaing people to come to this committee. How can people who should be here treat this committee with such contempt and Parliament with such contempt? Swirho swa komiti va twanana leswaku muhleri wa tinkota a nge yisi emahlweni a nyika xiviko xa lembe xa maphorisa hikokwalaho ka leswi holobye na commissioner wa maphorisa va nga ri kona ku ta teka vutihlamuleri bya xiyimo xa maphorisa. Xandla xa holobye Castle Matali u kombele ndzevelelo hi ku yimela xiyenge xa maphorisa. It's unfortunate that today we are gathered here with the challenges that are there, cabinet sitting and the minister having to attend that and not being able to come to this meeting. Matali u byele komiti leswaku commissioner Masemola a nga pfukanga naswona a nge swi koti ku va xiphemu xa ntshamo. Holobye wa maphorisa loyi a nga nyikiwa leave yo hlawuleka hi President Ramaphosa Senzo Mchunu hi yena mbhoni leyi landzelaka eka ntshamo wa komiti ya Palamende yo lavisisa swihehlo swa vukungundzwani no nghenela ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko. Mchunu langutele ku ya mahlweni ka ntshamo wa komiti mundzuku. The issue is an obstruction of justice question around him and whether he was party to the overall attempt to close down investigations. And that's the central issue he's going to have to address. The important issue about both the Portfolio Committee and the Mandlanga Commission is it's not only to discern whether or not there have been sort of bad apples operating within the system, but also to ascertain whether or not there is a pattern of infiltration that's occurring here, whether it's an organized pattern,
whether it's systematic, and what the cause is, if it is systematic, what the cause is, and whether or not we need to look at structural changes to our laws, our legal frameworks, to protect these institutions from infiltration. Vachuchisi va karhi ku lulamisela ku tlhontlha xiboho xa Magistrata Vus'umuzi Mahlangu loyi a nga suka hi yexe eka ku fambisa nandzu ehenhla ka nhloko ya vunhlori exiphoriseni Lieutenant General Dumisani Khumalo na vahihlwakulobye. Vachuchisi va ri leswi swi nga ha hlwerisa vululami eka nandzu lowu. Nandzu yisiwe eka n'hweti leyi taka ya Hukuri hikwalaho ko suka ka Magistrata Mahlangu. Khumalo na vahihlwakulobye va langutene na swihehlo swa vukungundzwana eka mafambiselo ya xiyenge xa vunhlori. Dumisani Khumalo va hihlwakulobye va nga ta ku antswela swipimelo swa vona swa bail kambe ntshamo wu vuye wu hlwela tanihi leswi vachuchisi va vulelaka hi ku suka ka Magistratankulu Vus'umuzi Mahlangu eka nandzu lowu. Mahlangu wa laveka eka khomixini ya Madlanga mayelana ni vukungundzwana. To our surprise, the presiding officer indicated to us that he's recusing himself from this matter, to which in our submission we made it clear on record that we did not view him as a biased presiding officer, but he cited his reasons, and part of that was the allegations that were made against the judiciary in the Madlanga Commission. Khumalo lava van'wana va ntsevu va khomiwe exikarhi ka lembe leri hi swihehlo swa vukungundzwana na vuxisi eka ku thoriwa ka Dineo Mokwele eka xivana xa vurhangeri bya xiyenge xa vunhlori. Hinkwavo va yi kumile bail kambe a va se vuyela entirhweni. Kona ekhoto namuntlha khale ka Gqweta Malisela Tefo u endle xikombelo xa ku seketela vachuchisi. Now they want to come and ask for the relaxation of the bail condition here so that they can go back to work. And for them to go back to work, people are going to be harassed. Khumalo and others, they've been harassing the people unlawfully, doing the monitoring of the communication, private communication of the people. You see, since he arrived at the crime intelligence, Khumalo has been doing so unlawful things. Khumalo na vahihlwakulobye va tlhelela ekhoto hi siku ra ntsevu n'hweti leyi taka ku yisa emahlweni na swikombelo swa vona swo antsweriwa swipimelo swa bail. Huvo yo hlela swikambelo Umalusi yiri yi ta va karhi veke tihlo eswikolweni na tindhawu laha ku nga ta va ku tsariwa kona swikambelo tiko hinkwaro. Xikongomelo i ku tiyisa leswaku swikambelo swi fambisiwa hi ndlela yo tshembeka. Umalusi yi vile na nhlengetano na mahungu ePitori mayelana no lungheka ka swikambelo swo hela ka lembe. Madzana nkombo wa magidi ya vadyondzi eka ku tlula miliyoni lava tsariseke va ta tsala swikambelo swa ntanga 10. Umalusi va tshemba leswaku swikambelo a swi nge onhiwi. Umalusi will deploy its officials to monitor the conduct of the examinations to ensure full compliance with the relevant regulations. Concerning assessment and examination guidelines, we would like to issue a stern warning to all learners and teachers alike to refrain from involvement in any form of irregularity or cheating during these examinations. Tidyondzo to tanihi history ti langutene na ku pfumaleka ka vamaki va maphepha. Swirho swo tiyisisa va ri mhaka leyi ta lulamisiwa. Umalusi has identified a shortage of markers in certain of the DBE subjects, namely history and paper 3 for home and first additional languages based on the reports submitted. Umalusi is satisfied that the DBE strategies in place, which include additional recruitment drives, early start of marking, and extending the duration of the marking period in the subjects concerned, will ensure that these gaps are bridged by the time the marking of the scripts starts. Ku lawuriwa ka swikolo swa online swi tshama swi ri ntlhontlho eka Umalusi leyi sweswi yi nga swi pfumeleriki. The non-negotiables for online schools registering candidates for the NSC examinations are as follows. The NSC examination must be written at a physical, registered examination center in South Africa and not online. The assessment body
must develop and implement criteria to determine eligibility for registration. Register only reputable providers. Tanihi leswi swikambelo swi languteriweke ku sungula eka vhiki leri taka, uMalusi yi kombele vatswari na vadyondzisi ku seketela vadyondzi lava tsalaka. Umalusi va ri va ta tlhela va langutisisa swinene swikambelo eka xiyenge xa dyondzo ya le henhla. Loko hi ya mavhengeleni hi ye eRole eBushbuckridge laha amachudeni ava yo tsaka. Tshama na hina. Malangute mahungu ka SABC kasi tlhela languta hungu leri nga rhanga. Vafambisi va xiphorisa xa tiko va tlherisiwile va muka hi komiti ya xiphorisa ya palamende. Holobye wa maphorisa wo khomela Professor Feroz Kachalia na Commissioner wa maphorisa General Fani Masemola va lo rhumisa vona a va nga kona. Komiti yi ri ko va holobye na commissioner ku nga vola vakulu xiphoriseni va nga yangi mahlweni ka komiti hi tindlela tin'wana i ku delela palamende. Muhehliwa wo sungula ka ntengo wu dlawa ka Senzo Meyiwa u landzule leswaku yena na vaholo kumbe na vahehliwa kulobye a va ri eFort Lawrence evuxeni bya Juni hi vusiku lebyiya byo dlayiwa ka Meyiwa. Moses Biya u ya mahlweni a nyika vumbhoni eka ntengo lowu nga le khoto le henhla ePitori. Meyiwa u baleseriwa a lova hi Nhlangula 2014 a ri endlwini ka va murhandziwa wa yena hi nkarhi wa kona xiyimbeleri Kelly Khumalo kona le eFort Lawrence. Ntlhanu wa vanuna ku katsa na Yesi Biya va hehliwa hi ku dlaya n'watipala va Bafana Bafana. Sibiya u rilile ekhoto loko a hlamusela ntokoto wa ku khomiwa no hambanisiwa ni ndyangu wa yena, laha a vulaka leswaku a va nga tivi laha a nga kona ni loko ku ri ku u hlayisekile. U byele khoto leswaku maphorisa va endle leswaku a tlhela a hlangana ni malume wakwe laha va nga n'wi yisa ku ya vona ndyangu wa yena eKwaZulu-Natal endzhaku ka masikunyana a khomiwile hi Mudyaxihi 2020. Sibiya loyi a vulaka leswaku u biwe ku hlaya hi maphorisa u ri vatswari va yena va karhateke ngopfu loko va vona xiyimo xa yena na ku twa hi swihehlo swo dlaya. Weza umama futhi. Then my mother came. Naye ngaphinda ngimchazela ukuthi la ngiboshiwe ngiboshe icala engalazi ngishawa amaphoyisa since angibopha asengishaye kaningi athi mina ngabulala uSenzo. So noma ngiwatshena ukuthi mina angazi lutho ngofaka Senzo sangibulala uSenzo ebelokho libele ngishaya. Sibiya wa kaneta leswaku a ri na Constable Sizwe Zungu ehostel ya Basotho eFort Lawrence hi siku leri Meyiwa a nga dlawa hi rona. Zungu imbhoni ya nkoka ya mfumo leyi vekeke vamangaleriwa hinkwavo va ntlhanu eFort Lawrence hi siku ra ku baleseriwa ka Meyiwa. Sibiya u tlhele a kaneta leswaku a nga ri na vahehliwa hi siku rero. Ngazange ngize ngibe no Zungu nge-26 October 2014 eBasothweni hostel. Angazange ngize ngibe nabo bonke labo accused nge-26 October 2016. Angazi lutho ngalokho akukhulunywa uZungu. Kambe Sibiya wapfumela leswaku wabativa vahehliwa kulotswe. Accused number 2 ngiyamazi akusiyena umngane wami. Accused number 3 angimazi total. Number 4 ngiyamazi wangaseKhawoma. Number 5 ngiyamazi ungwakwantuli. Mfumo wu languteriwe ku sungula ku konanisa Sibiya loko ntengo wu sungula mundzuku ni mixo. President Cyril Ramaphosa u ri hambi leswi a nga n'wi tiveki Hangwani Maumela u tshama hlangana na yena. Mabindzu kanakanisa Maumela va khumbeka eka tithendara ta 2 billion rand wa tirhandi ta vukungundzwana exibedhlele xa le Tembisa. President u vutise ta vuxaka bya yena na Maumela eParliamente. President Ramaphosa u hlamusele hi ta ku hlangana ka yena na n'wamabindzu Hangwani Maumela loyi a vekiwaka ku a khumbeka eka vukhamba bya mabiliyoni ya tirhandi hi tithendara exibedhlele xa Tembisa. In 2024 I am walking on that same street and a person comes out of this house and he greets me. And as I often meet people, I ask them, who are you? He says, I am Hangwani Maumela. And that's how he introduces himself to me. And I say, so you are the Maumela
who is putting my name into disrepute. And he smiles away, and now I've encountered this person, and I walk away, and I walk to my home. And then in 2024, on the 26th of December, I am walking with my daughter, who loves walking too, on the same street. And there this young man comes out and he says, "Hello, Ramaphosa. My mother is here. Can you say hello to her?" Eka timhaka tin'wana ta tiko, Ramaphosa u ri masipalankulu wa Cape Town a wu tirhanga kahle loko pimanisiwa na timasipala tin'wanyana eka ku antswisa vutomi bya vaaki. U ri ku ya hi swiviko swa hofisi ya tinhlayo Stats SA ni minkanelo yin'wanyana ya mpimanyeto wa timasipala ta Cape Town, swi tikomba doroba leri ri nga tirhanga kahle loko ri pimanisiwa na timasipala tin'wanyana loko swi ta eka mphakelo wa vukorhokeri. Census data shows that in the decade between 2011 and 2022, Cape Town performed worse than the average of all metros in expanding access to services such as refuse removal, piped water, electricity, and flush toilets. And this is not my information. It is data that is derived from the census. Loko a gimeta, Ramaphosa u tlhele amukela ntwanano wa ku rhula exikarhi ka Palestine na Hamas, kambe u ri leswi a swi nge khumbi helo nandzu wa Afrika-Dzonga ehenhleni ka Israel eka khoto ya misava ya timfanelo ta ximunhu. Mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga wu pfule hi vuntshwa xikolo xa manyunyu xa Godide Secondary eRole eBushbuckridge. Xikolo xi nyikeriwe vaaki va ndhawu liya ximfumo hi Holobye Nkulu wa Mpumalanga Mandla Ndlovu. Amachudeni ava yo tsaka. Xikolo xintshwa xa 51 million rand xi lamulele machudeni maxangu yo dyondzela exikolweni xo hlakala. Xikolo xa Godide a xi hlakarile xi mbizumuxiwe endzhaku ka loko vatswari va kombise ku vilela. Muako wuntshwa wu katsa science lab, computer lab na timbala ta mitlangu. Xikolo se xi na mphakelo wa mati. A nga na library a ku sunguleni mara sweswi va nga yaka sweswi hina ndhawu ku hi nga hlaya hi dyondza a ti different languages. Sweswi loko va nyika mitirho a titlilasini ya kota ku tela hi ta hlaya. Hi xikolo xa hina xa Nyuwani hi titwa hi tsakini ku xikolo xa hina xa khale a hi dyondza na swidulu, a ku nga ri na mafastere, a ku nga ri na tilight, tifeni, minyangwa, a hi dyondza ku vava. Mangu yo pfinyiwa ka xinhwanyatana xa 14 wa malembe hi vukhale hi vavanuna vanharhu lava nga khomiwa kambe va tlhela va humesiwe exitokisini hi xitshuketa handle ko tenga nandzu yi hlundzukisa no khunguvanyisa vaakatiko. Mangu leyi yi humele mugangeni wa Gapane a handle ka Tzaneen. Nongonoko wa ngula vutivi madamu lamo hi xita languta eka hungu leri hi xitalo kwala ka SABC 2 hi half ku bile awara ya nhungu. Kambe sweswi a hi languteni nkomiso wa hungu leri. Vandyangu wa n'wana wa 14 wa malembe loyi a nga xanisiwa hi swa masangu va le ku koxeni ka tinhlamulo endzhaku ka loko vavanuna vanharhu lava a va khomiwile mayelana na mhangu yaleyo va humesiwile exitokisini ehandlenyana ka le Tzaneen eLimpopo. Lexi nga hlamarisa ngopfu manana wa n'wana hi loko a ya twa leswaku va humesiwile va nga nghenanga na le khoto hikuva xitatimende xakwe ni xa n'wana swi nga fani. Njhani swi nga fani ku case ku pfule mina n'wana va lo n'wi vutisa ku swa so wa swi tiva na and mina loko va n'wi vutisa n'wana loyi a ni ri koho loko va n'wi vutisa na ku loyi a nga rhangaka ku xavisa timhaka ta masangu i mani a hlamusela kahle ku i mani. Va khomixini ya timfanelo ta vanhu na vona va kombisile ku hlamarisiwa hi mafambiselo ya nandzu lowu. What is shocking is that there's no question with regard to whether the incident had happened or not. We are talking about a minor here who is underage, which is a pure statutory rape. Kuna swihehlo swa leswaku vavanuna lava va nga va be mati tingwenya ti etlela leswaku nandzu wu tshikiwa. Ene ye baba loyi a nga foneriwa hi a famba a vulavula ku ye va humesile 6000 va nyika prosecutor. Maphorisa va komba xiyenge xa vuchuchisi hi rintiwo ku va va ehleketeleriwa va tshunxiwile.
ku ya hina vachuchisi a va fanele bolo tshika vanhu lava landzeni va hi nyika masiku ku ri endzhaku ka masiku mambirhi kumbe manharhu hi kombela mi lunghisa xitatement lexi. Hikokwalaho ka ku pfumaleka ka vululami, vatswari va boheke ku rhurhisa n'wana hi ku chavela vuhlayiseki byakwe. Se na ku humela handle a nga swi lavi loko a ri laha i lava ku tshama ndlwini a tipfaleri ntseni ndzi ni teka xiboho xa ku ni n'wi fambisa ku i ta ze a teka ni swilo a ku wa ti dlaya ku last days hi kuma veki tiphilisi laha ku yela ku dlaya. Mali ya laha kaya rhandi yi tile lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara R17.31, pondo R23.13, euro i R20.13, kasi pula tiko akla na Botswana i R1.20. Minkawa ya ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Suki $4,195 a ounce, platinum $1,662 a ounce, kasi nxavo oil mbesi i $62.55 hi mphongolo wun'we. Xipano xa tiko Bafana xi kale xi kota ku fikela ku ya ka World Cup hi xoxe hi mpfhuka lembe ra 2002 ekora Japan. Xipano xa Mzaberi Hugo Bros xi hlule xipano xa tiko ra Rwanda hi tinharhu eka tandza tolo erivaleni ra Mbombela eMpumalanga. Sweswi xipano xi lo yimela Khotavuxika lembe leri taka kutani xi kongoma US, Canada, Mexico 2026. Ku fikela ku tlangiwa mitlangu yo hetelela ya ntlawa wa C madyambu ya tolo a swi nga rivaleni ku ri hi rihi tiko leri nga ta heta emanembenembeni ya ntlawa. Benin va eka ntlangu wo hetelela va ri eka 17 wa minkutlunya va rhangele ntlawa wa C minkutlunya yimbirhi ehenhleni ka Afrika-Dzonga lava a va ri eka xiyimo xa vumbirhi. Nigeria a va ri ka xiyimo xa vunharhu hi 14 wa minkutlunya. Bafana a va lava ku wina ekaya ehenhleni ka Rwanda ku rhangela ntlawa ntsena loko ku ri Nigeria va ta ba Benin. Ku nga leswi va nga swi endla. Mudzaberi wa Bafana Hugo Bros u ri makungu ya yena a ku ri ku cinca xiyimo xa xipano xa rixaka hambileswi a ku ri ni swisolo emasunguleni. And I know you are not always agreed with the choices I made. And I said already that I make on different criteria choices than you do. For me, it's important to have a player with quality, first of all, a player with the right mentality, secondly, and a player who can do what I ask him. And till now, I always succeed to do it. Bruce u cince xiyimo xa Bafana eka nxaxamelo wa FIFA. I mudzaberi wo sungula ku fikelela mphikizano wa African Cup of Nations hi ku landzelelana na FIFA World Cup. Everybody laughed with Bafana. We were a joke, and now we are there. We are on a high level, and everybody respects us. Van'wana va vatlangi eka xipano a va nga se tswariwa loko Bafana va fikelela ku eka Cup ya Misava 20 wa malembe lama nga hundza. Oswina Police wa 24 wa malembe hi vukhale u hlawuriwe tani hi mutlangi wa siku endzhaku ku yisa gole ya vumbirhi ehenhleni ka Rwanda. It always has been a dream for everyone, you know, and today we did it, you know, and I'm so happy for the group. Credit to the boys. I think what a hell of a group. Bafana va hetele ku qualify hi voxe va eka World Cup hi lembe ra 2002 eKorea Japan. Hi ndlela leyo namuntlha hi magimeta kwale yan'wana ta va kona nkarhi lowu taka. Vito ra mina Musa Mabunda. riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo ti famba kwala ka 60 wa ti% kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka famba ka 30 wa ti% kasi loko langutisa kwala a Western Cape kasi kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutiseni kasi mundzuku nakona timpfula ta va ti khate emahlweni kasi ti fikeleli kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga ti famba kwala ka 60 wa ti% kasi loko ka langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka
famba ka 30 wa ti-percent a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tile leyi nga ta va ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona kwala Mpumalanga nakona kasi mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swa emahlweni la nga languteliwa ritshwa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi loko na hi langutisana kwala a Free State nakona ku languteliwe ritshwa kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa la Gauteng kasi nakona ku languteliwe ritshwa leri nga ta ri kona kasi loko langutisa kwala North West kona ku languteliwe magandlati ya matimba la nga ta va ya ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa kasi kwala Pretoria ku ta va kha ku hisa loko langutisa kwala dorobeni ra Joni hi nga rivala kwala Soweto kasi na kwala na Tembisa nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Musina 35 kasi loko langutisa kwala Botseleni Maphata Blingvat Rihlaniki kasi na kwala ka Dzumeri hi nga rivala na kwala ka Dinga nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha famba ka 36 wa ti-degrees loko langutisa Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa kasi kwala Polokwane nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa a Mpumalanga kona ku languteliwe maxelo yo hisa Skukuza 33 kasi loko langutisa Ermelo 27 kasi loko langutisa Middleburg ta va kha famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa kwala KwaZulu Natal kasi nakona ku ta va kha ku kufumela ka tindhawu tin'wana Durban 22 loko langutisa kwala Ladysmith ta va kha famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela Mthatha 20 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha yona ta va kha famba kwala ka 17 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala North West or Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku kufumela kwala George kasi Moso Bay 17 loko langutisa Cape Town kona ku ta va kha ku titimela famba ka 17 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku langutiseliwe maxelo yo hisa Kromani 31 kasi Upington ta va kha famba ka 30 wa ti-degrees loko langutisa kwala Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Sasolburg Welkom nakona ku hisa yi famba ka 30 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala North West nakona ku ta va kha ku hisa kasi loko langutisa kwala Rustenburg ta va kha famba ka 34 kasi Mahikeng yona yi ta va famba ka 33 wa ti-degrees leswi mi khomile swona eka maxelo riperile